Dokotela, uyaphila? Hayi ngiyaphila dokotela kunjani? Ngiyaphila, hayi ngizozungusizwe nje ngiyathemba bazongizwa. Yeah. Imakhi ikuwe. Uhamba kahle kodokotela? Hayi kuhamba kahle kakhulu. Sakufica futhi esigodlweni la. Lesiphelele sabuya, wesingaka sisesigodlweni. Wesithathu. Yeah. Singeke egodlweni sasendlini sekhaya. Yeah. Siphumile size la wesithathu. Dokotela ngemuze enzima ke namhlanje. Abantu bangithumile bathi awuhambe usibuze udokotela ukuthi 1 uma ngabe ufuna ukuthwala abantu bakufuna ukuthwala ke khona bathi ukuthwala bakusaba khona bathi cha mina ngiyafuna ukuthwala ngenzela ukuthi siphumelele sonke ekhaya ngabafowethu nodadewethu ngifuna sonke siphumelele benze njani khona isithwalo esokuthwalisa wonke umuntu egcekeni Sikhona isithwalo esibizwa ukuthi isithwalo somndeni. Okay. La sikuniketa khona into letawucebisa sisi wakho, bhuti wakho, mzala wakho laba bengati yalakhaya uthola ukuthi bonke banagogo munye banamkhulu munye. So leyo ifamily siye sithi thine labo bantu labo abathwaliswe ngesithwalo semndeni. Usuke ke lapho kunemuntu onenhlitiyo lenhle lowo muntu lo sowane nenhlitiyo lenhle abantu labanenge bayadithwalela nje abavami ukuthi bafune ukuthi uphumelele wonke umuntu yes. Okay. Dokotela kudala ubaba nomkhulu kwakuyena soyangoma engamela izinto ekhaya abe nenkomo abe nani bonke abantu babe nemali ekhaya Yeah. uthi ilanga limbi athi umkhulu hey uzani nonke la nizodla la ebhodweni lakho umkhulu ufake into zakhe ezayifakayo Yes. ngabe kumsebenzi athathe into ayoyifaka emsamo Yeah. ngabe iyona nendlela yesithwalo sasekhaya leso isithwalo sasekhaya silandwa ulo osilandile. Maka fika la kumina asho ukuthi ufuna isithwalo somndeni ufuna ukuqebisa umndeni wakubo. Bese mina ngimnikeza imithetho ukuthi njalo ngonyaka uzothela ubisi oluraw lubisi lolubuya enkomeni straight libisi leli libuya embuzini lithanda ukusengwa alithele lapha ya bese ekhuluma izinto zonyaka wonke ifiso zabo zonyaka wonke ukuthi lo nyaka lo sifisa la ekhaya ukuthi bonke ikakhulu uthola ukuthi kunabantwana base university lo mntwana uceda isikolo e-university uthola umsebenzi babafundise izingane ukuthi uma uthola umsebenzi liholo lokuqala uliyise emsamo uyayizwa leyo nto uma une business iprofit yokuqala uyimixe emsamo uma unento oyitholile eyithenda imali yokuqala oyitholayo uyimixe emsamo uthi komunye nje obithenda inama millions and billions uyayibhala le mali ngoba noma ungathi wayikhipha ubhale ukuthi malini imali oyitholile uyibeke emsamo usho kubantu abadala le mali le ngiyabonga obani ningiphile lo mqebo onje ungabe lo mqebo usasishiya thina nomndeni wala ekhaya uyayizwa le nto leyo so ubikela nale family ngaloku wena okutholile ophumelele ngako awukho greedy ukuze ukuthi amakhehla abone ukuthi ay njengoba wena boyi first born asesiphe ne second born na i second born mayibonga seyipha ne third born yabo lo zalo la ekhaya lonke seliyaceba usiko lasekhaya kube usiko lasekhaya yiko sithi isithwalo somndeni lapho ngisho isizukulwane sesizukulwane siyawuphila kahle ngoba uthola ukuthi ubaba bekanamatekisi ubaba bekadana anamamayini uba uthola imayeshona ubaba kusena lutho uyayibona sibalekela leyo nto ukuthi abantu abayeke ukuthi nasebeshonile kuphela ingcebo futhi lo osuke ephethe engamelele sisithwalo lesi uyabafundisa nabalandelayo ukuthi lekhaya kuphilwa kanje yes asinamfihlo uyayizwa leyo nto futhi bebeshona lo yaqhubeka uthola ukuthi useshonile ubani bamngcwabe kahle kukhulu umsebenzi wasekhaya impilo iyaqhubeka hayi uthi usekushone wena amatekisi ashayisa uba webe uthola abantu befika la kumina athi umama hey kwanele kushona ubaba kwase kubatekisi aphuma emvileni sekuneyitori yashayisile afa umathathu akangisakhona ukwalungisa sekuna hayi sibalekela leyo nto ukuthi impilo ayichubeke wenda usaphila lo wayithola lento noma akasaphili omunye uzothi ke dokotela mina ke ekhaya sizwane nje saxabana nje kudala umona kunje mina ke ngifuna ukuyithwalela mina ke ngedwa nje ngoba phela njengamanje ngeke ngibaphoqela abanye ukuthi sizwane wangisiza ndodotela ya lapho sikusita kakhulu ngoba lokho ngengilokuthi uyethwala
uthwalela kuba nemali uqhamuka nje uthi utothwala mine ngifuna ukuqeba ngedwana uthatha ke tindo takho tonke lestakutshela dona ema-instruction ukuthi mhlambe naye inyoka ngeke ngakhuluma ngenyoka ngathi inyoka inesikhwele ufuna uyithanze inyoka ngiyakuphinza namhla lokho labathi thethe inyoka lakha bayakhumbula inyoka uba nemoto ungafuni inyoka ude imoto isikhathi lesiningi ngoba utawuhamba phi nayo ngoba ngawuyigace emateksini bantu abafuna inyoka babe nako ukuhamba noma sekuyipholwanyana noma sekuyini kuba kube imoto lengakhona ukuthi ingayilayisha lenyoka. Okay madoda ngingumuntu othi lana mina ke ngisazama mhlambe ke ukuze ngifike kule level ukuthi ngibe nesithwala esikanjalo ngibe nemoto kube nani unganginika in something ke lokuthi ke ngichume nami ngephambili loyo nje uyefika la khasi imnikeze inhlanga zemali agqatshwe emzimbeni afakwe into yemali ahamba phande bese uyabuya kulanda lezi zinto engisho ukuthi sesidinga imoto ngoba ithwalo zehlukene akubona bonke abantu abathatha into efanayo lokuthi sithi lokudzinga imoto ukuthi abantu abaningi bayesabe inyoka ngeke nje uhambe nenyoka etaxini uyigabele so inyoka ufuna wena nje ukuthi inawe nayo phela ayifuna abantu abaningi ngoba udinga umsindo ngoba isuwele ndidonsa isebenza isemsebenzini dotela ngisakhumbula nje sakhuluma ngelanga sasicela ukuthi indaba yespecial wathi usazohamba ukukhuluma nabakuphethe ngabe mhlawumbe abakuphethe sebekuphendulile indodela ngicelile emakhosini ngaqela impela ngaqela ngicela ukuthi bonke abantu ngemhla ka3 August ngilo muntu aphathe 6000 wakhe ngawendela only 100 wabantu angendluli ku100 waba 101 angisakhona bonke abantu kufuna basho ukuthi uyeda sitokhona kumlungiselela lokusho ukuthi kule mali otayiphatha wena ngi5000 1000 ufuna uregister ngaye angefika imhla ka3 ndabaniketa abantu iaccount lebatawufaka kiyo right inamba abakufonela yona futhi lesa screening inamba abangifonela kuyona 0606 394357 mhlambe ke doda lesi special lesi esani mhlambe ukuze umuntu asuke ekhaya azi ukuthi uyotholwa ngicela nje abantu labathi sengihluphekile ngifuna imali hayi angifuni abantu labatokhunga abafazi angifuni abantu labetenga lokunye ngicela ku specialize ngemqebo ngemuntu lothi ngifuna kusukuma kuyabhetha dokotela ngifuna umlo kanjalo kuphela ngicela nje ukuthi le special esendele ngoba bantu labangihlupha kakhulu ngilo uthola ukuthi uthi ngisecurity ngola kancane ngikade ingane ngola kancane so bangihlupha labo bantu so ngifuna ukusumisa abantu abanjalo sibone ukuthi nasebesukumile bazokhona yini ukuthatha okukhulu dokotela nansi imali la le mali yani dokotela indawo enomqebo yonke ifuna ibe nemali ngeke uthi uqebile kungenamali ayigama lomqebo kahle kahle lisukela emalini so ngeke lesigodlo sithi lesigodlo sala ekhaya senze ube rich kodwa sona simpofa sinamali ngangezwe omunye umuntu ngaphambilini ethi uma ngabe kwakhiwa ucasino ugqwitshwa imali ngaphakathi futhi kahle kahle vele akho khona imali fanele kube khona imali uma nje ngiyiko phela sithi bantu ababe nenkatha yemali ukuthi masikhona imali ukuthi uyivikele ngoba nalena nje kuze le mali ngihlale nginayo nabana ahlala nayo ufuna ukuthi imali ivikeleke ibe khona uyabuza komunye ukuthi hayi le mali ithenga nini ithenga ngelanga ithenga kodwa dokotela uhlezi usiphethe lesigubhu lesidokotela ngingakhaza ngaso ngathi lesigubhu lesi isona esihlanganisa mina nalabantu abala ngoba labantu abala ba strong kakhulu cha dokotela usakhuluma lapho ngiyabonga ukuthi ngicelile ukuthi namhlanje ngicela bandla bangakhuluma namhlanje ngalela langa ngifuqa mama ngevideo mhlawumbe kwaphela u7 days sishuthile hayi angavumi lutho hayi yabo inwele zami angase zahlephuka zifuna ukuhamba hayi ngeke abanye ngabona e-comment section bethi ngigwala kodwa ke cha nawe ubukufika uzoyibonela batawufika abantu labayese bake befika kunabantu abefika la ekhaya bakhona bangifonelile abashiyo bathi cha ngangithi mhlawumbe kuyadlalwa ngizibonele ngawo amehlo baningi abefikile labaye befike bahlala u7 days balale baphothula into zabo ngelanga la ka8 izinto zichume baningi nje abantu abefika la ekhaya bafike baphumelele iyo futhi ke sengiyona ndawo le abantu esebeyiza kakhulu kuyona abantu bayathanda ukufika bathi ngimixe emakhosini ngifuna into ngiye ngithi kubantu unesigodlo esivalekile awusuhlala isimo sibheda ungazivumela isimo
unebandla kungeni umuntu awusuhlala isimo sibheda usemsebenzini abafuna ukupromote awusuhlala isimo sibheda fika kumkhulu akwenzele lezi zinto uhambe uyophila ayi cha dokotela usiphindele nje indaba especial ingomhla ka3 August 3 August bantu bonke aba 100 ngoba ngeke ngithi bonke abantu abefika kumina aba more than 100 so angifuni ke ukuthi abantu babe baningi kakhulu siyophinda send esinye mangabe nje so 101 siyokutshela ukuthi hayi so ungaphezulu kwenani then ke i-account sizonisendela ezongena kuyona ubhala igama lakho uyasho so that iPA yami ikhona ukuregister isho ukuthi ubani ngoba naso ufika siyayidinga iprove ukuthi wawuregistile ngoba sifuna kube nequeue sifuna kwakhela nje only 100 wabantu kuhambe kusetshenzwe umuntu ubeka isikhala sakhe ngo1000 isikhala sakho sibeka ngo1000 ngoba asifuni ukuthi umuntu sebefika abantu laba bazokhokha same day bazoba le basibangela inkinga ukuthi into yakho ngenzeka asinayo sine besibala ukuthi abantu mhlambe ba100 noma bawu70 mhlamba bakamithi 100 so uthola ukuthi sesinenkinga manje ayikho into yakho lapha okay uclear udokotela abantu ke inamba ya dokotela ikhona la escreenini iyona efanele abasebenze ngayo and iaccount uyothola kudokotela hayi iaccount bazoyithola kumina okay no dokotela sabonga kakhulu kasakho so phela sibuye ngoba yaba comment section sawafunda abantu bafuna usizo dokotela mhlaba wonke ngoba ngiyabona khona umunye ethi mina ngiseZimbabwe ngiyafuna ukuza kudokotela befikile kuZambia Mozambique Namibia bayefika uthola ukuthi nami sengibasiza ke English kufuna ukuthi ngikhulume English ngoba befika labantu uthola ukuthi language azizwana so manje kufuna ukuthi bese siya speaker instead of ukukhuluma ngiyakuzwa dokotela ngilanga so sisikhuluma ngesingisi senze sinabezwe ivideo kufuna bese sesingene emakhosini sesike speak hayi ukuthi sikhulume hayi sabonga kakhulu dokotela